iPhone 14 Pro ба як та имзо 10,000 рубл. Биёра тамошо ки хита мефаҳмонам. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Соз хуб, саломати хуб ака. Ака ҷо омади ака? Ай. Горо далга прудни. Далга прудни. Гап нест ака iPhone 14 Pro гирифтаган. Пешбардохт чанд кадан ака? 10,000 рубл. Ҳар моҳ чанд қағалти? 20,000. Дымода иншалло ки басунги буч мешина. Гап нест ака, не дагавортон ака. Не боша телефонактон ошавака. Подписчикои реалфон да чӣ гуфтан яка реал насияда? Хай нархна о соз бе бародаро. Марҳамат бигирем. Сумо нараса насия. Насия. Гап нест ака ошчава. Агар шумо да iPhone дар кор боша то нараса метавонед ки ба реал насия муроҷиат кунед. Не рақамое ки мебинем рақамо просто занг мезанем маълумота мепурсӣ кадом документ дар кор неста ҳамаша подробно шумо да гап мезанам. Лучше телеграм-канали реал насия до дар ҷа боша ҳамаи нархномо чанд моҳаш кадом документ дар корай ҳамаш подробно гуфтагиай. Я бор дига ака муборак шав ака. Назда истифода кунед. Хуб ака.